Gasa, itibiyang. Awanan nyaman na, Clara. Sumra ka nga rot tagkape tayo pa. Into maminsan ton. Rabi ingaminan, kat adapay na patag-alakad ko. Kasta ka di? Sana balit na pumasyarak to manahan, no sa anak abisi. Sige, no kastati ko nam. Agan-anat ka ha? Agyaman na ka. Teksan nak to, apaman ang makaawid ka. Ada akong friend. O, apay nga itakalaeng, itay pa nga urayan na ka ni Max. Ay napasensya kan friend. Traffic ngamin. Anya nga'y timbagan ni Max kan ka. Api ka nasapsapulan na. Salsalud-sudan na no nalpas mo ti imparamid na. Aywan, nalpasan. O di na sayaat. Mapan ka nga rodon iti office na. Ang mga naagungat kanya. Mabalin ka di asi kalaangan timangtad ka dagito apapeles. Anya? Ay, saan akasta ni Max, Clara? Ingkakit din. Sigurado ang maragsakan day dyan no makita na ka. Ay, si Kakit Dimat. Addan nobyo. No kasta, inaklon mo ni Jimmy? Pagsaritaan tanto ti may papan iti day taabanag. Inton lunch break, friend. Max. Ni, si kamot gayam, Clara. Umunag ka. Agyaman na. Nalpas ka din tin paramid ko, king ka. Una, nalpasan, idi pa'y Lunes. Kita manos tumatla ang tinaramit ko. Tano saan, ulitak manan. No para kanya, kahit mabalinday to yan, Clara. Nasaya at ngarad no kasta. Ni, apay akas na ti parang kitam kanya. Saan nak nga ungtan? Si Kakit Dimay. Awan mo't ti makagapo, tapnoong tan ka. Naawanan ti bagam, mabalin mo ti pumanaw. Mapanak to iti office mo, no adamanan ti iparamid ko. Naka-order ako iti kanenta. Mabalinan arugyan tati ag istorya. Anya nga'y kumati istorya kan ka, friend. Di maipapan ka na kayo ka ni Jimmy. Kaano lang idinagdaton kan ka. Ita, inaklon mo? Wan atay ayatak. Kan may samot tan atawan nga agam-am mo kami. Wan matkit di Sa dinong iti pagtrab-trabahuan na ita. Security guard ka no iti may sa fast food. Ay, ganon? Wan, Ay na, maragsa ka na kunay para ken ka, friend. Kalpasan ti mano atawan at damot laangan boyfriend mo. Ada ka di aramidam inton Sabado? apay? Kasangay ti kabsat ko inton Sabado. Kayat ka nga imbitaran. Ay napasensya kan, friend. Ay, ada na patag-alakad mo? At the date me kini Jimmy. Ay, kasta. Sana bale, bumawi akto kan ka. Okay lang, maawatan ka. Agyaman na, Ivy. Itay pingagur-urayak dito yung park. Nga, diyak mat makita ni Jimmy. Di namot nga rod replyan dagiti text ko kan ko na. Ni Jimmy ti umawawan. Hello, Jimmy. Sa dino ti ayan mo? Adda akon dito yung park ang nagsaritaan ta. Pasensya kan, Tara. Ang imo saan ka makaumay. Ada emergency di balay. Katnas kan nga agawid na kita. Kasta ka di? Agawid ka pa lang, ha? Pasensya ka, no pinagur-uray ka. Mabiit lang ang Jimmy. Ay, uod gayam. Awan ti signal iti probinsya. Iso asaan ka makontak. Ag-text sakto latakan kan, apaman na makasubliak dito lugar nyo. Bye. Okay. Agan-anad ka nga, Rod. I love you. Ay, anya tar aramidom dito, eh. Kunak man no, da-date ko ni Jimmy. Day tamad ti ko nak, friend. Ngam saan anatuloy. Tada ka no emergency iti lugar da. Katnas kan nga agawin. Ay, aguray ka man. Nagsasangit ka. Ni, saan? Iti anya aga pong agsangita. Ay, di ka naglibak. Amamu ka. Ay, kumpurme manin ti madmadlaw mo.
Okay aklaan. Ay, di ka naglibak am amukan. Kano ada parikot mo, adaak lang ditoy. Nakasagana ak adumngagkan ka. Si kakit di mat. Okay aklaan ko nakmat. Sure ka? Wan. Ay, mapantangaro doon iti kusina. Tulungan nakman nga agluto, ha? Sige, friend. Lonisan. Ngamawan lang tamot ti text ni Jimmy kanya. Hoy, anya ti pampanunutan, Clara. Itay-pay, adi ka matagtagari. Kasanumat ngamin, friend. Lonisan. Ngamawan pa'y tinaawat ko at text ni Jimmy. Uray may sa awan. Amang ano awan signal da? Sa balit agparparik na kanya. Di kag pampanunot iti negatibo, friend. Inton kuhan, maapiktaran tumanan ti trabaho. Madanagan ak nga rod. Anya ti pagdanagam? Tsaka mo. Ay na, overthinker ka talaga. Saan ang nasayati kasta? Amang ano isupay ti pakaalam iti sakit mo. Tulungan ak, friend. Naskan amamwak ti pudno. Panagriknak kat aday limlimad ni Jimmy kanya. Lala, ibagam, no anya klase at tulong ti masapol mo. Tatang, rumarak labiit. Kunak man no day off mo ita. One day off ko. Ngamada na patag apagsaritaan mi itigayim ko. Agore ka. Nagsangsangit ka. Ah? Ni tatang mat. Tilamadmadlaw yun. No da parikot ba o ibagam lakanyak. Sa mga no da maitulong ko anak kaw. Okay, akla ang tatang. Napuyatak lang amin. Iso ang kastoy tilangak. Ay, aginanaka mo ngamin na. Narigat no trabaho la ka na yun ti pampanunutan. Wan, tatang. Agawid akadagos. Apaman amalpas ti saritaan mi tigayim ko. Anyang amin ti ko na mga ibagam kanya. Nag-text ka din ni Jimmy? Saan pa'y nga rod? Apay? Ay, ada kami na amuhak, friend. Ay, narita. Kwa, nabasa ti kabsat ko ti text mo kanyak may papan ka ni Jimmy. Kahit nadakamat na kanyak, Jimmy mo tinagan ti lalaki anang luko iti best friend na. Idida mo, impagarup ko nga amangan no sa bali Jimmy. Dayta ka di ti makagapo. No apay ana sa ludsod mo ti apelyedo ni Jimmy kanya. Yes, kat naamuak ati Jimmy anang luko iti best friend ti kabsat ko. Kaya ni Jimmy anubium, kat, ay may maysa. Ado pa'y ati naamuak maipapankan kwa na. Ang amjak amo, no kasano nga ibagakan ka. Anya? Ti awanan pa inalalaki. Ay, friend, mabit lang yalaan ka iti danong mainumam. Uray nakbiit. Oh, kumusta ti Rick na, friend? Okay lang, friend. Ay, madandanagan ka. Di napakadanagan. Kabalak ti bagit. Iso ano mabalin. Ibagam amin tinaamwam may papan iti day kya lalaki. Adda ka di pa'y sabali anobya na. When? Pangaasim te ibagam kanyak no asin o. Kwa, agnagan ka no iti Viola. Ibagam kanyak no tagaano da itaavyon. Ay, di mo man sayangan ti oras mo iti day kya lalaki. Ti kasayatan nga ramidem, makiwinnas was kakankuha na. Saan lang nga iso ti lalaki dito'y lubong. Sa maisa, no iso ti pakiasawa ay na, mga no sakit lang ti ulo ti itagnaken ka. Agyaman lang tayo manugot ko nga kita ta dito'y park, ha? Pasensya ka na. Bay talamanin na maidate ka, Clara. Maodi da ito yan, Jimmy. Anyat kahit masawan. Agbreak tan. Anya, di ka maawatan Break mo tanti bagbagam. Apay ka di. Ti ko nam ka di. Kat jak ammo ti may papan kada kayo ken ni Viola. Agpudno ka man kanyak, Jimmy. Tunggal ang pakada ka kanyak nga agawid iti probinsya yo.
Tunggal agpakada ka kanyak nga agawid ka iti probinsyayo. Pudno ka di nga iti probinsyayo ti pagaw-awidan. Pudno ka di nga awan ti signal iti lugaryo. Isu asaan ka makatext kanyak. Wano husto ti atak ko nga iti ayan ni Viola ti pagaw-awidan. Isu asaan mo amaramid ti agtext kanyak. Gaputa kaduam ni Viola. Sana po no dayta. Uray aglibak na. Rumwartumat laang tipod no. Jack amo no, asino dayta Viola nga ibagbagam. Di nakulbutan, Jimmy. Sa anak nga ubing, tapno uto-utuan na. Awanan ka itibain. Ah, Nukas to'y matla ang tararamitan. Di kalat ako man nagparparik na kanya. ah. Isumat la gulo kan sakit tinakam laang ti isang bay mo itibiyag ko. Okay ka lang, Clara. Sigurado ka kadi ka ba alam ti agtrabaho ita? One friend, ama muna. No imbagak akabaal ang tagtrabaho. Talaga akabaal. Saan ko asayangan tibiyag ko iti babaero a lalaki? Kasta ka na yung ti ibagam kanyak. Ang madlaw mo't masaksaktan ka. Si kakit di mat. Okay ang klaan. Naamiris ko ang husto tinaibagam kanya. Rumbeng laang nga agyaman na. Tanaduktalak ti kinababaero ni Jimmy. Ngamin, no iso ti pakiasawaak. Amangan no sakit ti ulo laang ti ipaay na kanya. Ay na, nasaya at mo't atana ka amiris kan, friend. Tay ko nada nga rod. Why choose to be an option when you can't be someone else priority? Pudno launay, friend. Napintasak mat iti panagkunak. Wala. Saan ka maibagay ti Daiji at Jimmy? Ay, amok no asino ti maibagay kan ka. Mangrugi ka manin ako na. Katwan met. Ni Max ati maibagay kan ka, friend. Gwapo, nagagat, nasingpet. Kan kang ronaan ti amin, saan ababaero. Di ba? Uray no adu dagiti babae nga agpapapansin kan kuana ket polos adi na ida ginundawayan. Anya ti ko na, Ivy? Ay, kwa? Ay, si kamot gaya, Max. Ay, tikayat ko asawan. Kwa? Noon niya man tinangig mo, joke lang dayjay. Agang angawak laeng. Hoy, Clara. Ada ni Jimmy itirwar, kaya't nakakanoa makasarita. May sa atawanan tinapalabas sipod linukunak day ta lalaki. Ita, nagpuskul pay latirupa na ngagpakita kanya. Napatag ka no ti ibagana. Ibagam abisi ah. Awan ti panawan ko ang makisarita ken kwa na. Angam, ay, Awanan ti ngam Ivy. Pangaasim ta papanawam day ta atao. Taging ka ita. Agburburak pay laang ti darak ken kwa na. kumusta kan, Clara? Anya tar aramidam dito office. Agsarita ta ko, ma. Awanan ti rumbang apagsaritaan ta. Iso ano mabalin? Di na kumangulwan. Urnusan ta ko mati relasyon ta. Awanan ti maurnos pay, Jimmy. Di mo namnamaan ang makisinubyanak pay kan ka. Kalpasan ti inaramid mo kanya. Ay, ayatan ka unay, Clara. Kat sapay la ko mata mapakawanak. Apay nga rod ang naaramid mo ti mangloko kanya. No talaga napatagakan ka. Kasta ka di ti makuna apanagayat. Nagbalbaliw akon. Pasensya kan. Ngam namin pinsan anapukaw ti panagayat ko kan ka. No awanan ti bagang, mabalin mo ti pumanaw. Unay kamatan, Ivy. Saan ka di nga imbagakan ka adi mo paspastra kan deja at Jimmy dito yung office? Ay, napasensya kan, ah. Ipapilit na mo't ngamin ti kayat na. Ang talaga di mo mapakawan ti ex mo?
Saan pa'y nga ita, Ivy? Talaga na sakit tinakam ko gapo iti naramid na. Ay, maawatan ka, friend. Talaga nasakitin na ramid na. Ang emti kanyak laang kat pakawanay mon. No aramidak ti kasta. Amangan no panunutan na akayat ko ti makisinobyan kan kwa na. Ay na, saan aga po ta napakawan mo kat makisinublyan ka. Aramidem dayta, tapno maadaan ka iti peace of mind. Saan pa'y nga ita, friend? Addan to siguro, ngam saan pa'y nga ita. Ay, adakan ka dayta. Saan ka mababalaw no dayta ti desisyon kan kayat mo. Angan mo ka sa pulam ti tulong mo, nandetach lang ako. Bueno papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag. Lakay, mabalin ka di akis sayak ti ornong ta iti bangko. Apay, ada ka di pangaramatam? Pagpuunak ko mga agla ko iti merienda iti pagadanan. Ada ayamat gumatang iti kakasta ijay. Adda lakay, uray 5,000 lang ko man. Ah, sobrang sa daytan ah. Di mabati, igatang ko iti sapatos ti anak ta. Ngamin, dakailan ti anak ta. Awan ka din ti usarin na? Kasano kumapay nga usaran na, kat saanan nga umana iti saka na. Di mon tumot ngamin maigatangan. Ay, saan naman pidpidot ti kwarta, bakit? Lakay, italaang mat nga igatangak ti anak ta iti sapatos na. May salaang mat. Ado mat ti kwartam nga iduldulin mo. Naimbag ta naranaan ka niti palayo, anak ka. Nasapa kayo mat ngay may. Sumrek kayo. Tani, sumrek kak matin iti trabaho tatang. Ay, umayak ko mabumulod iti kwartayaw. Ay, tatang, sumrek ako iti trabaho. Ang mga numaladawak. Ay, kasapulak nga raw. Diyak pa nga minaala ti pensyong kaw. Sapay awan tigam ko akwarta ita. Ha, iso pasensya kayon. Ala, agsubli kayong tulangin. Ay, agyaman naklangin anak ka. Bumulod aklatan iti sa balay. Ay kat nasaysayat pa yata tang. Nani, nagdadarasak mo it. Malah, agandad ka nga ron iti dalan mo, Arnel. Tatang, agawid kayo ka din. Way, nilya. Anya ka di tigagarayo. Kan apay analiday kayo. Umayak ko mabumulod iti kwarta, ti anak ko. Kat, pinautangan na kayo ka di ti asawa. Saan? Apay ngay. Anya ti imbaga na kada kayo. Kuna nangawan igim na kwarta, kinagdardaras ka na. Ala, bayaan yun ti asawak tatang. Siya kun timangtad iti kwarta kada kayo. Saan ang mga nagsubang kayo? Ay natatang, saan nyo apanunutan dayta? Tinapatag, maikan kayo iti kwarta. Nilya, ayun mo! Apay ka di. Aglablabaak ngamin lakay. Kan apay amakapungtot ka. Pinautangam ka din ni tatang iti agsapa? Apay aya. Apa imbagak nga pautangam? Ha? Ni tatang ti agkidkid daw iti kwarta. Kan patsyak akasapulan na talaga. Kan may awan mat ti dakes iti inaramid ko. Saan ka di? Saan nagaputa asawa ka? Kat aramidam amin na kay kayat mo? Unay kamatan lakay. Naganak mo ti agkasapulan. Di mo kit din ikan. Di mo ngamin maawatan. Tadi mo amo tinaglabasak tapno lang magunod ko ti arapap ko. Apay, di ka lamaasyan kinitatang. Amumat apagad-adalan na ti kapsat mo. Kaya't naatulungan ti kapsat mo. Saan ko a responsibilidad dagitan abanag? Da kayo mo't gayam nanang. Sumre kayo. Agyaman na kanakaw. Adda dito'y ti asawa. Awan, tanasa pa rin mo. Itulod na ngamin dagiti anak may ti pagadalan.
Kasta ka day. Kaya't kula kumaakasarita ti anak kao. May papanitian niya, nanang. Nagsaritaan mi nga maeng ti may papan iti plano na apanaglako iti merienda iti pagadalan. Awan mo tingarot ti kwarta pagpuunan na kumananang. Kan may uray sa atin nga aglako ti asawa. Ti anak mi, ti asikasun na. Maburing ngamin ti asawam. Kan panagkunak, nasaya at mati plano na. Bayan yun. Ibagak to iti asawa ngay may kayo. Malanga raw. Agpatuloy akong anak ko. Ada kayo magaman bakit? Wan lakay. Pasensya kan Ta medyo narabyan kami asimangpot iti anak ta. Ado nga minti inaramid ko iti pagadalan. Imay ni nanang itay. Kat, anyang iti imbaganakan ka. Abay, talaga kayat mo ti aglako iti merienda. Nagsaritaan mi kininanang iti. Ano ikanak iti pagpuunak. Kat aglako Ay, sanang. Ti anak talangan ti into naram. Kan may amangan numalugi. Awan serbi na. Ay, unay kamatan lakay. Di ka maawatan no apay akas ta ti ugalim. Awan ti mading ugali ka. Dagita at tao ti maditi aramid na. Gaputa ka na yung dalatan a dumawa tuno umutang iti kwarta. Ay nalakay, bayadan da magkati kwarta abuluden daken ka. Di ka lamaasyan iti padam a tao. Naimbag nga oras yung manang nilya. Naimbag langan tanasapak ngay may. Nakasukot kay mat. Ada pa panan nyo? Mapan ko itulod ti anak ko iti pagadalan da. Nakaumay ka matading ko. Un manang. Impan mi nga minitatang iti ospital. Anya, kat, kumusta ni tatang? Anya ti ko na ti doktor kan ko na. Adas mana. Irwar mi kuma. Ang awan mit pagbayad mi iti ospital. Kabaybayad ko nga min iti tuition fee. Apay adi mo imbagakin ni manong mo. Tapno na pan na kumabinisita ni tatang. Ang mga nuado man ti baga na kanyak, manang. Ay naading ko. Anya kumangay ti baganakan ka. Bayam, kasaritak to ni Arnel inton sumangpat. Mapannan to irwar ni tatang iti ospital. Sige man, manang. Katagyaman na ka. Alaading ko. Panawan ka pa yan. Naimbag, tanasabat ka, Arnel. Na kayo magayam nanang. Sa dino ti papanan nyo? Apay, saan mo ka di nga amaw? At dati amam iti ospital. Anya? Intaray minitatang mo iti ospital. Agturungak ko maiti balayaw. Ngam nasabat ka mag. Mapanak iti opisina nanang. Naku na ti kabsat mo amapan agremidyo iti kwarta. Tairwar mi ko man ni tatangyaw. Ngam awan ngamin pagbayad ti kapsat mo. Kan nairanamat nga awan kwarta. Nanang. Gaputawan mat nga ron masnop apang gada kanakaw. Apay, di ka sarungkaran ni tatang mau. Ada nga ro trabaho kan ada atindarak a meeting. Napatpatag ka di pa iti trabaho ngam ti mismo ang aganak mo. Ay, sa nabalay ta damo ti kabsat ko. Isupay lang ti makamu ka ni tatang. Unay kan anak ko. Ay, sa dinungay nga raw ti pangalaan ti kabsat mo iti kwarta pagbayad na iti ospital. Agad-adal ti kabsat mo. Panunutom ko madayta. Naimbag tanagawid kamot laang Arnel. Nabanugak. Kahit ko tagin na. Kaya't ko ngagsarita ta. Amom kading adda ni tatang iya ospital. Amok daytan taimbaga ni nanang. Kat, apay nga rod adi ka napan iti ayan na. Ada mo ti kabsat ko. Di irwardan. Imay ti kabsat mo iti agsapa. Kat na ko na nang awan pagbayad da iti bill ni tatang. Si kalaang ti amuna ang makatulong kan kwa na. Arnel, amayo ti agkasapulan. Apay, di da ka di kabaalan tinumakder iti bukod da asaka. Kasanon no awanak. Lakay, tulungam kumamit ni tatang. Maasi ka kumamit kan kwa na. Inton bigaton nga irwar ko ni tatang.
Manong Arnel? Umay ko lang iti ti kwarta pagbayo iti bill ni tatang. Kat pumanaw ka dagos, ha? Ay, anak ko. Agyaman atay may ka. Uwan tatang, ato iti kwarta. Sobra mo't siguro da ito'y apara iti bilyo. Apay ka di akasta ka, anak ka. Ada ka di nagbasulakan ka. Awan mat. Bisyak ngamin a tao. Amuyo mo nga da trabaho, tatang. Manong, saan na makatrabaho ni tatang? Kaputa sumruti asmana, tunggal mabanog. Anya tigat mo asawan? Siyak timang biyag ka na kayo? Kabailak pa imot anak ka. Kan may sa naibaga anak ka. Tatang, kasano na mabanog kayo? Saan mo ka di anang ngagtiko na ni tatang? Kabailan na kanon? Sige nga ron manong. Kat agyaman kami, tiinted mo a kwarta. Nasaya at tadakan, Arnel. Apay manan? Una yan ang nagalas ti ugali. Imay itay ti kabsat mo ang nagsangsangit. Gapo iti inaramid mo ija ospital. Tanya man ang tinaramid ko. Inted ko mati ka sa pulan da kwarta. Anya ka di pa iti kurang. Ti kayat ti kabsat mo kan ti amam. Kat ti panangisakit kan panangipatag mo kadakwada. Saan kat aday takwartam ti kasapulan da? Apay, saan ka mat asigod akasta? Ngamjak amun no apay akil na at anagbaliw ti ugali. Baknang tayon. Nasken nga ipatag ta tibiyag nga adda ka data. Nagbidot ka, Arnel. Kat gapoy ti dayta nga ugalim. Di mo pa'y masangon ti anak ta. Awanen ti panawon mo kan kwa na. Di kayo mauawatan. Sika ti di mi mauawatan. Ultimo naganak kan kabsat mo. Di mo pa'y ammo nga ipatag kan isakit. Day talatan kwarta kan trabaho tinapatag kan ka. Apay, mabiyag ka ayan o awan kwarta? Pudno, napatag ti kwarta iti daytoy alubong. Ngam awan serbi ti ado a kwarta. Numapukaw mo mat ti tao amang ipatpatag kan ka. Ah. Laglagi pam daytang, Arnel. Oh, insan. Apay nga adda ka man dito'y balay ti kasto nga oras. Umay ko kumakasarita ti asawam. May papaniti meeting da iti pagadalan dagiti ubing. Ngam awam mo ti tao iti balayo. Anya? Kasano nga awan ti tao? Kat awan mo ti amok apapanan dagiti agina. Maguri ka. Amang ano na panday ti balay da tatang. Awam mo ti makita nga kadwa na ang kalusin iti balay da. Ni mo tiyelo ti kadwa na. Sa di nung arudon ti ayan ti aginak. Amang ano. No anya? No nagawid da iti lugar da. Saan ang maaramid ti asawak da ita? Insan. Si kamot gayam day tamanong. Umay ka kadiag singir iti kwarta na usar ni tatang iti hospital? Sana din ko. Apay nga rin ngay may kaditi balay. Birbiro kag ti aginak. Diya kami ida maura asumangpat iti balay. Saan mo na mauri ti asawa kan anak mo? Gaputay may da nagpakada. Nga agawid da iti lugar da. Anya? Tatang, anya kano ti makagapo? Di na ko na ti asawam kanyak. Di na ka no maanusan ti ugali maun. Anya? Uy nanakaw. Di na maanusan ti kinaimot kan kinaistriktum nga asawa. Kan kwarta lang tinapatagkan ka. Di mo makita dagiti tao amang ipatpatagkan ka. Tinasayat manong. Baliwam ti mading nga ugalim. Ket sarong karam ti pamilyam. Bareng saan pa'y analado ti amin. Uy nanakaw. Agkid daw ka iti pamakawan kadakwada. Anya ter aramidam ditoy, Arnel. Imayak. Gapo ta kayat ko ti umayagkid daw kan kay ti pamakawan. Gapo iti inararamid ko. Saan laada kami iti anak ta ti pagkidawam iti pamakawan. No di kat pati ni tatang kan ti kapsat mo. Uwan bakit? Kat ikarik ngagbalbaliw ako na. Baliwak tinagalas nga ugalik. Sapay ko ma. Ket pakaragsakan kan pagyamanak unay dayta na ibagang. Ikarik bakit? Kat agawid kayo kuman ni balay. Tamang rugi tayo manan. Lading itak, Arnel. Ngam saan pa'y nga ita? Anya? Enton makitak ti talaga apa nagbalbaliw mo. Agsubli kami iti anak ta. Ngam no ita.
Saan kami pa'y asumurot kan ka? Sige. Maawatan ka, bakit? Ala, agawid kan. Kat asikaswam ni Tapang. Nagawid ka met ngagmay-may sa anak ka. Uwan, tatang. Gaputasan pa anak kasagana nga agsublit na ginak. Ay, di ka mawanan ni tinamnama. Kanayon lata sa rong karam ti aginam. Di mo idainggaan, aginggat di da sumurot kan ka nga gawid. Uwan, tatang. Ket pakawanan da kumamot itinagalas ngayong pagpakita kada kayo iti kalabas. Ay, rumba nga siyak ti agkidaw iti pamakawan. Gapo tabi na ibayan ka iti agad adal ka. Kahit bukod mo tinangisakan anang paadal iti bagay. Maawatan kayo, tatang. Kahit sana rumbang agimulak iti sakit tinagam. Diyak kaya't apanunutan nyo ang agibalbalay sak tatang. Iso apakawanan da kuma. Awan, ti perfecto at taaw. Mabalin mo lang tati agbalew. Nulakit day ta desidido ka. Ken, nabayagan na napakawan ka, anak ko. Bayan nyo, tatang. Pagadalag ni Cielo akabsat ko, aging ga makaturpos. Agpaisok ka day. Uwan, tatang. Ay na, agyaman hakta nakapanunod ka na nakaw. Bueno, papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag. Day, apay ngay Linda. Tanablak ayan ka manan. Siya pa'y dua amatam. Madlaw ayan nana. Ay, katuan na. Uray pa'y agsunglasses ka. Madlaw lata, talimtag, dagiti matam. Ay, bayan nyo lata nana. Di yun dildilawan. Diniswan na ka manan ayan nila kay Mau. Inapak ngamin nana. Basol ko matlaan. Ay, sana rumbang asaktan na ka. Napan ka kuma nagreklamo Naumadansan kanyak ije pulis, nana. Saan da ko na kayat nga asikasuan? Apay ngay. Basol ko may ngamin, nana. Uray dangranak nila kay ko, no dumawat iti pamakawan. Pakawanak mat adagos. Ang saktan naktumat lang. Siya pa'y nagaduday talakom alining taamay. Sapay ko maata malakok amin dagitoy, nana. Isursur ko no jak malako dito'y palengke. Emer, urahin na ka mo laklako iti mais. Ayan na. Ada ijay gate ti pagadalan tayo. Kaya't nasumrag. Ang sana pinastrek jay guard. Kapinanom ka di. Ko? Iso ka di ti nanang mo. Ha? Nanang mo niya. Apay asaan ka makatagari. Ay, mapana ko. Panawan kan dito. Kunam, teacher ni nanang mo. Aglaklako lang gaya may iti mais. Nagloko ka, Emer. Pilpilitak di security guard apastrakan nak di tapagadalan nyo. Ngam tanak matanak ko. Kunak mat ajak agla ko di taunag. Iyawat ko laang dayto allowance mo. Maipalit nga rin ti sumrag. Apay nga ipilit yo. Ay na, saan kan nga agungat anak ko? Adto iti allowance mo. Duagasot dayta. Pinaglakwak iti insursur ko amais. Yung kayon. Wen, mapanakon. Taado pa iti isursur ko amais. Ala umunday tumay sa asopot amais, tanaimbagla ameriendaan nyo kadagiti gagayim mo. Diyak kayat. Pumano ko yan. Sige nga rodan ako. Mapanak aglakon. Agan-anat ka, ha? Inyawatan na kamot iti kwarta da jaglaklako iti mais. Anya iti problema. Ha? Anya ko man nyawatan na kiti kwarta. Kasano? Paglibakang pala nga nanang mo da abakat. Wen, nanang ko. Anya ko maita. Aminan mo't lagayam. Ibain mo't samot tinam. Aglisi ka man dito pagnak.
Agdamdamag aklaan. Makaungit kan. Ibain mo nga glakla ko lang ni nanang mo iti mais. Emer, sa dino tayo ni nanang mo? Apay damagin yung konyak. Ingkay biro ko na. Maditi pa nagsusungot mo Nabortak kay manin. Anya manin ti kaya tiyo. Kwarta, ang igatang nyo iti arak. Oy, anak ka lang. Nga mapapagsawan na iti kasta. Saan akong nga ubing tatang? Amo kung ti madingar aramidam. Nita. Sige, padasin na kadangran, tas siya ako ti magdanog ka. Napigpig sa kami ti siga. Di akong ipalubos, basta dangrandak. Ala, si daumon day taprito akar ni anabati ni tatang mo. Apay nga mintay, lutlutan nyo pa lang iti kanan na dadya at tao nanang. Ay na anak ko, saan ka kumamot akas na iti amam? Pinanawan na tayo din sukat na tayo iti sa balya pamilya. Ita, nagsubli, inawat yumat. Anak, amam latta day chay. Uray pa isuntumot lang akanayon na kadangran. Diyak ka, day talakay. Kagurgurak. Ala, mangan kakit din anak ko. Madamdama akton. Uray din akon ibat yan iti sidaa. Umanayon jay kape, asidaa. Punakmat kan ka nga awan kwarta. Taintad ko kin ni Emer. Ikanak mo no saan? Saan nakadi asaktan Ikanak nga rod iti kwarta mo no saan? Kasyan nakadi Awan ti mariknak uray basit akaasikan ka. Sika a babae. Apay akas to'y tararamidam kanya. Patasang ti mapan agrik lang. Saan na tayo maganap? Pagdarag na ito sugil mo. Kahit mo? Gusto nila kay. Kasyan na. Umay ka man na nagreklamo, gaputa dinangran na kanila kay mo. Wan, ma'am. Dandaning amin yakon makakita. Ipa-medico legal ka manan, ipan ka iti police station. Ngam no ay aywan na kamanan nila kay mo. Agsubli ka manan kan kwa na. Saan itan, ma'am? Ay, mataktak kami mat as social worker no kasta. Saan la asikat as asikaswan mi? Ado kayo a babae a makapadpadas iti kastoy. Agyaman ako nay, ma'am. Tada kayo la tamang tultulong kanya. Ala, interviewin ka manan, noan niya tinapasama. Bayat, tiisap mo ita, Linda. Wala na, naipaibos ko nga min dagiti lakok amais. Ay, wan nga raw. Agawid ka nga rodan. Inak pa'y idagas da ito allowance ni Emer iji eskwelaan da, nana. Ay, wan gayam. Nadamag ka wasanan nga gawawid iji balayaw nila kay mo. Saanan, nana? Simurot sa manan iji babae na. Ay, isumot lagayam nga awan ti black ay mo ita. Awanin ti mangdangran kanyak, nana. Nasayat mo. Nusanan nga agawawid ijay balayaw. Tasaksaktan na kamutlaan. Total, agbiag kayo matkin ni Emer, uray awan ti asawam. Ay, talaga asakit ti ulok da yung asawak, nana. O sige, panawan kayo pa'y nga rod, nana. Rabiin, anak ko. Maturukan. Aramidak pa'y lang ti assignment ko na. Sapay ko mata makalpas ka iti panagadal mo. Tapno na pintas to ti masakbayam. Ha? Ni, anya day kay? Linda! Ni tatang mo. Kunak man nung saan nga agsubli data. Namapay nga damanin nanang. Linda! Nasyanak mo ta. Di mo luklukatan tiri daw nanang. Pumanaw tumot lang data. Ang mga nudangran na ka manan. Linda! Amo ka mang na. Lukat na! Ay, kaasimot ni tatang mo. Di mo mapanluklukatan nanang eh. Lukan na mo natiri daw, Linda. Mataya ko Tatang mulat na, anak. Barang agbalbaliwan. Sige tayo naklukatan ti ritaw.
tulungak ni tatang mo. Dahil, Linda, apay asaan ka naglakla ko iti manungal daw. Impan ko ngamin iti ospital nila kay kunana. Inoperaan da. Idi nagsakit, nagsublikan ka. Makitam la ko matilanga na idi nagsaksakit nana. Kuna ni Imer, abay-bay angkon. Nga maasyanak mat ngamin. Ay, sika talaga. Napanak nagsolicit ka dagiti politiko iti pinagbayad ko iti operasyon na. Nasken nga agla ko tapno adda igatang na iti agas na. Alalakay, mangan kan tapno pumigsa ka. Lugaw? Kasano nga pumigsak no kastati ipakan mo kanya, ha? Diyan ngamin naglakwak. Imanay lang nga allowance ti anak mo. Kasta? Apay ngay at tinipay mo matanti ka ng alugaw. Awan serbi mga asawa. Jemot na imas na ipakan mo kanya ka. Saan alugaw? Linda! Yalanak man itinanong. Makainin na ba? Shhh! Uy! Linda! Linda! Awan ni Nanang, napanaglako! Adda ka matlagam di timer. Yalanak man itinanong. Sikat yung may mangala. Napigsa ka pa lang. Nasakit nga ro ti operasyon ko. Kaba alam to ba ti tumakder? Sadot mo lang. Unay ka ti panagsasaw mo ni Mer. Apay, anya ti kayat mo? Nung nasayat ka nga ama. Nasayatak kumamot kin ka. Ngamgapo takas ta ti pakpakitam kada kami kin ni Nanang. Awanan, awan tinamnamamon na nasayat nga ipakitak kin ka. Nasaya at mo, tay may nakamili na kwan iti mais dito'y opisina, Linda. Jak ilako day ta kada kayo, ma'am. Libre day ta. Gaputa da kayo timang tultulong kanya. Anya libre. Ammo mitirigat mo. Iso abayadan mi. Kasano ang makapagyaman na kada kayo, ma'am? Apay kumangay nga agyaman ka. Katrabaho mi ti tumulong. Agyaman ako unay, ma'am. Wan, awan na yaman na. Kat kumusta kan? Nasaya at mat, ma'am. Agpapaimbag pailaang nila kay ko iti operasyon na. Ha? Naoperaan nila kay mo? Wan, ma'am. Isong ati ginasgastusak. Aging gaita. Agag-agas pailaang. Naoperaan mat gayam. Ngam apaya nakitak nga gininom. Anya? Wan, ijay video kyan. Nalabsak nga gininom. Ay, kagat-gatang ko lang iti agas na. Sapay nagngina. Agin inuman gaya man iti arak. Ay, di nakman kusi-kusilapan sika. Napan ka man gaya man naginom. Sapay nakita da kadagiti taga social worker amang tultulong kanyak. Anya ko ba? Awan bibiyang ko dita. Agtumtumar ka iti agas. Ita, aginom ka? Kwarta man. Saan ka nga ikan? Naa. Kasta gayap. Kalpasan na tinultulungan ka. Kasto iti pasagrap mo kanyak. Sige! Patakon no day tati pagragsakam. Nauma akon nga agbibiyag. Tapuro tuok kan rigat ti papay mo kanya. Ay, Linda. Apay ngay, tamul-mulang ang mutlatan day talakom amais. Ha? Kuwang amin nana. Adamang mga kung agar-arasaas. Anya? Ay, anya ti pagpagana ngay. Naduma-duma mat nana. Ay, anyan di mapaspasamakan ka balasang kao. Diyak makaturturong. Diyak pa'y makapangpangan. Pinanawan na kami manan nila kay ko. At damanan simurutan na sa balya babae. Ay, talaga day nga asawam. Sana sumardang babae. Inala na pa'y dagiti alikaman medyo balay. Awanan na.
Jakon kaya tiyagbihan. Oy, Imer, ninanang mon samot tinjag sala-sala. Ken agkanta-kanta ijay nga ti kalsada. Ingka anawan. Anya ko matibibiyang ko. Agmauyong ninanang mo. Oy, umadayo ko man. Ha? Dinak man singan nga agbasbasay ti libro. Ipan mo ni mental hospital ninanang mo. Tapno maagasan. Ha? Bugan kan! Ma'am, mabalin ka day at tulungan niyo ni Linda. Tapay manang, anya tinapasama kan ko na. Ay, napukaw nan siyang tilimbong ti panunot na. Gapu iti aduariga tapagdaldalanan na. Anya, isumat lagayam asaanan nga umay diti opisina mi. Nung amin ikan mi iti taraon na. Agbarsak mo't no asit ganmay. Ay, kaasimot ni Linda. Awan ka di ti anak na. High school pa ilang di anak na. Ang dinanog na mo ti classmate na. Pimanawan. Katawanan ti makaamaw no sa dino ti ayan na. Alabay anyo manang. Ta i-coordinate ko dito'y office kin ni Mayor iti panagpagas na. Ay, wan man, ma'am. Awan sa bali ang makatulong kan ko na. No saan ada kayaw. Dasaya at ni Linda. Saan na lang amin ang nabailan dagiti problema na. Sa anak ngagmauyang! Pangipanan nyo kanya! Da kayo ti agmauyang! Ta nagpapangit kayaw! Ha? Oh, kitain nyo agsalak man kita. Aha. La 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 la. Oh, naglaingak nagsala niya. Oh, buyaan da. Ha? Hoy, sila, apa yung kita-kita anak? Ay, Linda. Oh, ma'am, buyaan nak nagsala. Oh. Be. Mabigbig nakpailakayham, Linda. Adda asawa mo, ma'am. Agbirok ta. Kayat na. Be. Ay, ipaagas da ka. Tapno agsubli ti limbong ti panunot mo. Kat makalako ka manan. Apa nga ipaagas na? Awan mo't sakit ko. Sika at aguyong. Sa anak mo't nga guyong. Alatang lenyo ana imbag. Orayon tayo di ambulansya pangiluganan tayo kan kuana. Ipatanda! Sa anak nga mauyong. Da kayo at agmauyong. Be. Kumusta nga ni Linda, madam? Adda pay laang ije mental hospital manang. Adda ka di pa'y namnaman na amaimbagan. Apay kit din nga awan. Adda matagas at tumtumaran na. Ay, siya pa'y lako mga road. Tagimbagan iti kabitan a panawan. Takaasimag. Mabalin mo ti agawid, Linda. Inaprobaranan ti doktor ang makarwarkan dito ospital. Ay, Oo, apay nga agsinnaay ka. Rumbeng lang nga agragsak ka. Tamabalin ka manan nga aglako. sandak ko man nga impaagas ma. Apay nga'y, akas tati sa om. Binaybay andak ko malatan itilubong ko. Ta itilubong ko, naragsaka. Mabalin ko ti agsala. Mabalin ko ti agkanta. Kan awan ti asawa amang dangran kanya. Bueno papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag. Mano day to'y inyawat mo a kwarta? Buwas wildok day ta bakit? 1, 2,
10,000? Jak kinis sayang, tadyak kahit nga gungat ka. Anya nga'y ti magatang na daytoy. Nagado ti babayadan dito'y balay. Yan anay mo na bakit? At dapay bayadak nga alahas ko. At dapay bayadak nga alahas ko. Kanjay kurtina dito'y balay. Masapul nga i-fully paid ko itan. Saan ka pa'y kumamangal ala ka dagita, ta saan mo't nga importante, abanag. Saan nga importante? Anya laangan ti maibaga dagiti gagayem ko. Akas laak la pimpiman nga awan man laeng ti alahas ko. Unaan tayo pa lang ang gastusan, dagiti makan tayo ka dagiti ubing. Nayunam da ito'y kwarta nga intad mo. Pangalaki ti inayon kung bakit. Ay katagdiskitar ka ah. Makaamu ka. Awanan ti kwartak tatang, naibusan. Anya, kaswiswildom laeng ah. Awan to kay paggasolinak iti motor ko. Jak makastrag iti opisina. Ay, unay mo't laki din narigat mo anak ka. Inted ko amin kani bakit ko ti sweldo. Agungot ngamin no jak ited amin. Ay, di na kansamot amo akasyan na itang asawam. Tatang pabuludan dak iti paggasolina. Maladaw ako. Mala, mabit lang. Dan sapay sa nga gasot na nabatay dito'y pitaka. Agyaman ak Marvin ha. Tanaanos ka nga umay agsingir dito'y balay. Uray no adayo kami ijay sentro. Trabaho tay ta. Kas ahente iti life insurance, ma'am. Iso nga rod amaragsakan ak. Tasika tinagbalin nga ahente mi. Naganos ka? Kasta talaga. Ma'am. Dandani kamin sa ama kabayadan. Wan, ma'am. Dandani atalagan. Mangala kayong tupay ka din na makabayad kayo? Wan mangalaak. Iti para kada kami ginilakay ko. Oo na, ma'am. Tapara ka ni daddy o da ito'y bayadan nyo ita. Ala ano sam iti agsubli-subli nga agsingir dito'y balay, wan. Wan, ma'am. Adupay ka diti mapan mo singiran? Ado kayo pa sisingirat. Isa o mapana ko, ma'am. Nasken ang makasingirak itang aldaw. O sige, aganad ka, Marvin. Bakit? Bigat nga adda ka dito yung agpulkulot iti buhok mo. Adda pa pa na. Nagluto ka kumapa iti pamigat. Si kamat na. Siyakmat na aminan. Kurang betul dati na singer ko iti kalman. Kisayak lang basita ni. Kurang jay kwarta kat agbayadak iti kuryente. Sana mabalin na kisayan at na singer ko. Bayad da ito dagiti customer ko para iti insurance da. Kat kurang nga rod ti ititid mo. Kasanungay nga rod. Awan pagsupusop ko. Makaamu ka. Si kakit dimat. Sang kaibagam ngawan. Diskartyam meten ah. Agawis-awis ka. Apay, at kwarta? Saan ka nga awisan amangan ijeruar no awan kwarta, babe? Tay, takit ti kayat kukin ka. Kinisayak di kwarta nila kay ko. Anya? Kasanumat ngamin, nagimot. Dinakpay kayat nga ikan. Umanay la pagbayad ko iti kuryente itid na. Kasano? Awanan gasolina na dito kotse. Magpagasolina ta. Tapno makadanon ta ije paparanta. Kaduan ah. Umayak man agsinger, ma'am. Ay katun agbayad ak iti pang 5 a bulan. Uwan, ma'am. Tapno saan kayo ang maurnungan iti babayadan? Jak ka ba ulan ti maurnungan? Isu nga agbayad ak itan. Impaglakid din tanalaka kayo ang masingsingir. Ay na, no adda kwartak, awan problema. Agbayad ak adagos. Ala, mabit lang taalak ti resibo. Jakpay kayat niya agawin. Dito ka palayan ko ah. Apay ngamin nga apura ka nga gawin. Kasanuma ngamin. Kanayon nga umawag ni Marvin. Di mo ngamin sungsung-batan ah. Ay, idapag nga roden dahi ti cellphone ko. Wen, mauman tumod lang umawawag kang ka. Di maamlatan.
Apay nga itakalaan katrabiin. Kadwak dagiti gagayim ko. Ket adda na panan ni. Saan kan ngagdamag pay? Siyak ti asawam, kat adakar ba nga ngagdamag. Makauma ka. Apay, no dumawat ka iti kwarta kanyak, saan ka maumuma? Taisidir mo itan dagiti itad mo a kwarta. Ket manulaang man. Saan matakas ta? Adda asawam anas kan nga awidam. Nagboring nga rod dito'y balay. Awan ka mat, tamapan ka ag trabaho. Anya kumati kayat mo nga ramida. Agtungangak ditoy. Apay nga adi mo pagtrabaho ni bakit mau? Tamno saan lang nga si kati makamoy ti amin na babayadan niyaw. Idi pa'y nga ibagbagak dita kan ko na. Gamdi na kaya ti agtrabaho. Sa pa'y naghilig a sumurot ka dagiti gagayem na. No sa dino langan ti papapananda ah. Kastanan, idi balasang pa'y. Kumplito iti alalahas. Agasam day tagay. Kasla balasang latta. Bayan yung tatang. No iso ti kayat na. Angam si kamat nga ron itati kaasi anak ko. Kurangan na pa iti swildom. Pangalaam nga iti itid mo kwa na anawadwad a kwarta. Di nak mapaglaba. Uray agan ano ka. Jak kayat. Ano sampay lang ita, tayo nungak ti gumatang iti washing machine. Kanon to pay? Idi pay lang nga ibagbagam dayta. Aging gaita. Awan pay nagatang mo a washing machine. Agan anos ka kati. Ay nasa anak ang makaanos Marvin. Sakbay anagasawa ta. Inkarim kanyak idi nga agbalin ananam ay tibiyag ko. Ano man niya nga ita? Agren-ren tatapay laang dito'y apartment. Bakit? Jak makaanos iti kastoy abiyag. Itid kumot amin na kayat mo, uray marigregata na. Anya? Amin? Ha? Di ka la nagbain anang ibaga iti dayta. Jak tupay magatang amin akayat ko. Tasi ka, kuripot ka nga asawa. Naimot ka. Hoy, agbababawi ak anaki asawa kan ka. Nagamit gaya man di asawa, ma'am. Wan, nagforgudan. Iso nga yalaan mo tin iti insurance na. Iso nga rod nga inururay ka nga umay agsinger dito'y balay. Tayala ak kumamot iti insurance nila kay ko. Mayat ma'am. Amin kayo ton dito'y balayo. Ada insurance yon. Ipakita man kanyak jay kang ginaan nga insurance. Kaya't nga minilakay ko, ama sigurado natalgad kami nga agasawa no dumtang ti panawan. Yes, ma'am. Ipalawag ko kun ka. Bakit? Madamata mang mangan. Gamday ta cellphone ti araramidam. Ne, pati daytoy pa nag-cellphone ko, dilawang pay. Anya kalakit di mo't nun. Siyempre, adamot dagiti gagayem ko akatetext ko. Nga uray matmaturog ka kat ada ka text mo. Hay, riri ka la ariri. No adda ka text mo. Apay, laplapdan kaya. Saan ko mat abibyangan, uray agmalmalem ka amakitetext. Sige, nangabakan. Aywan gayam, kasapulak ti kwarta. Manan, Adda bayada. saan kami pa nagsweldo? Di na singiramon Diyak mabalin nga itid dayjay. Takwarta ti tattao. Awan bibiyang ko. Basta kasapulak ti kwarta. Di nakpagurayan. No di mo kayat amakaungetakan ka. Kat panawan ka. Di mo ko mamat aramidan dayta. Aramidak. No di mo kabailan nga itad ti kayat ko. Medyo nakapsutan ni tatang. Lakay mat nga minan. Iso nga rod nga inlipas ko abinayadan di insurance na. Tapno into no agsakit, saan tayo amarigatan iti gastos? Nangala ka kumamatan iti insurance ta. Ay nawan, saan ka amatanagan? Nabayada kun adwa. Kasta ti kayo ko, misis. Nalibtak. Uray may sa ti misis ko no kasta. Si kakit di mat, bulaan nakmanan. Kasano? No dumtang to ti panawan. Apagpilyan ka. No asino ka na kami ti sumurutam. Siya, wano di asawa. Adi mo mat ay ayaten. Di na kon pagpilyan.
Sika talaga ti bilyan. Kat apay nga rod, adi mo pala sinahan. Duwatan ang agdin na. Kasano nga rod, kat awan pa'y matmasnop at trabaho. Siyak pa'y laang matimanggas gastos kan ka. Pag tinulungan tanto dayta, dalakalaan. Uray kasano, adda trabaho ni Marvin. Kano ibagak akasapulak ti kwarta. Idiskitaran na. Di nak ikumparakin kwa na. Uray no kas na, si kalata tilap ko. Saan kang isukat kan kwa na? Uray anya ti mapasama. Plano ka mga patakter iti bukod ta balay. Tapno saan tanton nga agababang. Puro ka plano. Agurno nga, tapno matungpal na kita plano ta. Anya nga iti maurnong mo, kat nagbasit mati sweldom. Isang orog may pakpakasik pa lang kan ka. Akasayang pa lang ti aggastos ka dagiti awan ka as ka na abanhan. Ibagam lang, no naumakan kanya. Sana kasta. Iti uri ka anuman. Sana ka maumakan ka bakit? Ket sapay la ko ma. Tag na nayon ka napudno kanya. Naming ano at tinawagak ni number di ahente. Ang jakmat makontak. Apay nga Ay, mapanak man di opisina da. Maditi agparparik na kanya. kunak nugayem mo pa yan dayta nga ahente. Katwan mat. Maawagak pa iti cellphone na idi. Kan makas kasaritak. Ang mga nuwag sakit. Madanagan naklakay. Apay mat. Kwarta ti pagsasaritaan iti daytoy lakay. Saan la basta kwarta? Dakkel ti naibayad kun. Apay nga itamla na panunod dayta. Gaputa saanan nga agpakpakita kanyak ni Marvin. Kanja kun maawagan. Barbay, saan ka sumrek ita? Saan tatang? Manon nga aldaw saan ka simrek iti trabaho. Anya ti mapaspasama kaya? Awan tatang. Ni bakit mo ngay? Rimwar. Jak amo no sa dino ti papanan na. Anya ti mapaspasamak king ka? Awan ka day ti madmadlaw mo kundi bakit mo? Ha? Ay, di mo mat ipalubos alukon na kasi mumulagat Di mo kunay na di mo amaw ti araramidin na. Kaamin na tattao dito ka aruba. Amuda nga dalalaki na. Oo niya. Dapat ka lang yung opisina ni Marvin. Wan lakay. Pet? Nabayag ka no gaya man nga imikat ije kumpanya ni Marvin. Anya. Apay nga rin na nagsingsingir. Ado ka no tinabiktima na. Ado tinadispal ko a kwarta. No kasta, nabiktimatan. Apay aramid na dayjay. Nagsingpat mat iti panagkunak. Nagrigat at talaga ti agtaltalak ita panawan. Ay, idarom tayo. Tapos ang bata na tinarabid na kada tayo. O, sikat ti simurutak. Pamanaknaklaang asikat ti ay ayatak. Saan aday jay a Marvin? Mamati ako ni Tiday nga ibagbaga. Pinanawa ko ni Marvin. Makaamumatan iti biyag na. Sana bali. Tadakkel ti kwartaan na alam. Makaadayutan. Saan natan ang mabirukan? Pumanawtan dito yung lugar. Umadayutan. Itamot lang. Awan ti sayangin ta ka nito. Sigurado nga birok na dyan. Apa na ramid mo tikas jay anak ko. Tatang. Hindi pa binalagan ka. Tapulo sa jak nga agtalag di nga asawam. Lino ko nakalangaruday. Ado pa iti kwarta ngayon taray na. Naimbag ko man na kwartak dagi jay. Ay, Koleksyon ko dagi jay kwarta. kasado pa itan ti piyagbaw. Adan kasaw asang wag. Di mo paratakan ti ag-drive.
di na pagdanagan. Marignak lang yan inong bungarak eh. Ay na highway dito ayanta. Nagpartak dagiti lugan. Makadanon tamatlat ta iti papanantakan. Narigatan mo makita na ni Marvin. Inayadam na ang drive ko na. At na sumungat atrak. Ay. Madung partan. Matungpartan! Papagayam, ditan ti naggibusan ti may sapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, iti biyak. Among friend, maragsa ka nakman parakan ka. Ha? Taapay anak ko namday ka. Ngamin, jakon makita iti rupam analiday ka. Happy ka, gaputa makit-kita ka nakaisem, kanaragsak. Si kakit di mat, tilamadmadlaw mo. Or, inaklon mo ni Justin. Ah? Ay, saan pa'y si ka talaga? Awan dakis na no bilang. Single ni Justin. Single ka mat, di ba? Wan matkit di. Ngam nagrigat ag desisyon. Nang runa no kas kanyak a single mother. Ay, sa bagay. Maawatak ti kayat mo sa wan. Ang no bilang, ta makapagdesisyon ka. Sapay la ko mata ni Justin ti aklunem. Amok nga ado dagiti agdat-daton ken ka. Ngem amok nga iso tinasayat agay para ken ka. Ha? Oo kaya! Puno ti bagbaga. Nasaya ata simbangpet kan anak ko. Itay pa anagururay ni James. Ngam di na ka nauray. Isu anagawi din. Kasta ka di nanang. Wan, ada imot na itay atoys para iti anak mo. Ay na, kasta unay aragsak ni Miko. Ha? Mabiit man lang ang anak ko. Adala kayat ko adamagan kan ka. Nabayagan nga agdat-daton kan ka jay tao. Nga maging gayta, awan pa iti mangagkukan ka. No adda ka dinamnaman ha, wan no awan. Nanang. Awan mo't makunak kini James. Ngamin, sipod pa'y kat ammo tayo ti kinatao na. Kan may sapay ang magustuak kan kwa na, panagkunak kat maaklon na ti anak mo. Kaspod no nga anak na. Nanang, awan mat makunakan kwa na. Amok anapod no kanya. Mariknak dayta. Iso na laang taawan ayat ang mariknak para kan kwa na. Aniya? Pasensya kayo, nanang. Ngam saan ko nga ay ayatan ni James. Anya, mapan kaya'y probinsya ko nam Justin. Uwan mama, sarong karak ni Nancy. Anya, mano alawas ang nagtrab-trabaho ka. Di ka pa'y nakain na. Ngamita, mapan kaya'y probinsya. Di kayo madanagan mama, kabalak. Mabit lang. Apay, sigurado ka ka din iti dayjay a babae. Uwan mama, anya ko maaga pong agbiyahe ak iti adayo. Anya aga pong agsakripisyo ak iti oras ko ama panijay. No sa anak kasigurado. Nasayat no kasta anak ko. Barang ison ti babae, akagasat mo. Ay na, agyaman ak unay temay ka, Justin. Kunaklakit din no saan ka nga umay. Inkarikmat nga umayak. Saan ka di? Ama mo nak. Jak kayat nga karkari. No jak tungpalen. Ah, kumusta? Kastoy, kas makita man. Naragsakak nga gururay ka na ka. Agyaman na ka. Ay, huwag gayam. Damag kong ado ka no ti babaro nga umay dito balayo. Sasarong karanda ka.
Ah, Wan? Pud na dayta. Saan la ang amay sa wano do ati umay dito'y balay. I promise. Uray may sa kadakwada. Awan nakarik na ak iti ayat. Anyat kahit masawan. Ti panagayat ko. Kat para laang kan ka, Justin. Nancy, anak ko. Sigurado ka din iti dayjay a Justin. Nanang, Panagkunak, saan nga iso ti lalaki aparakan ka? anya ka din day tang ibagbagayo, nanang. Nasingpet ni Justin. Awan ti makunakkan kwa na. Kan iso ti ayatan. Aniya? Iso apang nga asiyo, nanang. Iso apang nga asiyo, nanang. Saan kumamot akasta ti panagsasauyo? Makapasair itirik na. Ay, adakan ka dayta, anak ko. Ngumsapay la kuma, taag na nayon ti kinasayaat ni Justin. Akas iti ipakpakita na ita. Sapay la kuma, ta saan nga agbaliw. Salbag ka, lalaki. Kas kala na ibusan iti babae iti daytangay naramid mo. Apay ngay tala ngay bagam kanyak a single mamet gayam ni Nancy. Mama, No kano ngagdenden na kayon. Itala ngay bagam kanyak tipod no. No idi pa'y lakumanamwak dayta. Diyak kumaimanugot ngagden na kayo. Ay na, Justin. Kas kala nangalay ti bato nga impokpok mo iti ulom. Pakpakanam ti tao asan mo met akapkapin ano. Hay pangasi manak ko. Saan pa'y anala daw ti amin tapno panawam ida nga gina. Iti ka numan, jak ida maaklon aparakan ka. Mawatam. Mama. Awanan ti ado pa'y angam. Noan niya timbagak. Pangasim tagtungpal ka. Anya, kasta ti kayat ni mama pasamak, pare? Wen pare, angam no pampanunutag. Gusto tinak. Nagbindutak. Jak impakamukan ko na nga adan anak ni Nancy. Anya ti kayat mo asawan, pare? Gusto tinak. Nagbindutak iti babaya pinilig. Apag bababayak ita. Ti anya, pare? Ti kinamaag ko. No apay pailaan ni Nancy ti inayat ko. Kat adu mo ti babalasang dito syudad. Anya? Iso ang mabay na kamangya mamukon ko na kadagiti kakabagyan may. Gaputa sana balasang. Pare, tima ko na. Saan mo't siguro ang nagayatan ni Nancy? No apay ang nagbali na single man. Panag ko na, nasingpot ni Nancy, pare. Makita ka na pudnokin ka. Isa pa nga sim, pare. Saan mo kumamot nga ibabati pa nagkitam ken kuana? Gapulaeng iti kina single mother na. Irespitong kumamit. Kas may sa babae. Awan, nagbaliwan na talaga tiriknak para kan ko na. Saanin akas iti sigod. Amom, siga babae. Awan si Sirvin. Anya, nabartak ka manan. Rinabiimat na nakastakan. Ay, awan bibiyang mo nagbarbarta ka. Agad may sa... Amok ni... Ibagbaga, kuray na barta ka. Di ba? Anya, Abay, di mo nangagtimbaga kita nga awan Sirvin. Justin, apay kastamot ti bagbagam. Anya ka di parikot mo. Kaya't mo amamon ti parikot ko, ha? Sige, ti parikot ko. Da kayong awan Sir, binay ti biyag ko.
Malipot si Mangboy, kayo itibiyag ko. Nagbalina ka kasla mamirbiraot. Pangasima, pumanaw kayo iti anak mo, itamad lang. Saan kayo kasapulan iti biyag ko? Nasaya at day ngay naramid mo, anak ko. Day ti kasayaatan ngay naramid mo. Ti papanawon ida. Mama. Awan tinasayata masakbayam iti dayjay a babae. Aywan gayam. Awan pa'y matasawa ni Charlene. Isukit din ti armam. Naimbag pa'y dayjay tanapintas. Kan may sa baknang. Kan kang runan. Awan sabit na. Kaya't ko asawan, awan anak na. Mama. Lipatamon day dyanan si. Ni Charlene ti kayat ko aparakan ka. Nanang, apay akastoy. Inayat ko mat ni Justin. Impay ko amin na panagayat kan pamatag. Nga maapay akastoy tinaramid na. Ay, anyangay nga rod, anak ko. Kunaantan asaan nga iso ti kagasat mo. Nagsakit na panunutan, nanang. Di naman lainikan patag ti pamatag ko kan kuwan. Ala, huston, anak ko. Sinayang na ti pamatag mo. Isu adi mo tagisayangan ti tao akas kan kuana. Itala ang amariknam ti sakit. Nga mapukaw tumutladay ta, anak ko. Ha? Papanam, anak ko. Mapanak ijay syudad, nanang. Kaya't ko makasarita ni Justin. Aniya? Mangnamnamaak nga agbaliw pa iti amin. Ay na, husto ko man, anak ko. Tibagem kan ti anak mo ti panunutem. Di mo ipilit tibagem iti tao adi nakamot ammo nga ipatag. Sika ti nakakaasi. Ay ayatek ni Justin, nanang. Aramitek ti amin. Bareng maurnos pa iti amin kada kami. Apay ngay may kapelo dito Nancy. Justin, pangaasim. Agsarita ta ko ma. Awanan tinas ka na pagsaritaan ta. Naragsak kamin ka ni Charlene. Isa pa nga sinta pumanaw kan, wan? Saan kan ngay ayatan? Ay ayatan ka, Justin. Si kala ang tilalaki nga inayat kan impatag ko iti kastaunay. Si kala ang tinangiparik na at itinapudno a panagayat. Nga iti kaanuman, ket saan mo ang mapadasan iti sabali. Anya? Naidumdum at ipanagayat kan pamatag ko kan ka. Ngam awan maramitak. Naday tati pangadang mo. Sapay lang kumata naragsak ka. Sapay lang kumata saan munto a pagbabawyan dayta nga imbaga. Huston friend, di ka nagliday. Kapulang iti day di asal pag alalaki agliday ka. Hay, awan puso na dayta. Kunaklakit din no singpet na amin na singpet. Never. Move on. Kabaalam dayta. Ikaw fa. I know. You're stronger enough, di ba? Agyaman na. Ngamin, amin abaligi. Pakaupayak. Ken pakapasakitak. Kat adda kalatagayam ko akanayon amang liwliwa kanya. No worries, friend. That's what friends are for, ako nada. Agtinulong iti amin abanag. Nang runan no kasapulam ti kasarsarita, di ba? Agyaman na unay-unay, friend.